Mumemerekia Nyoxx wa Katta niaremwo kuhingira miario yake kuona uria maundu marathie na mbere mucii wa muini Samido na mutumia wake EDDY, kuona EDDY ni akorirwo agithie USA na gugituika ndagukorwo agicoka guku bururi-ini. Nyoxx ndari mutugo wa gucomment guku nenda-ini, no nionekana kuremwo kuhingira ciugo ciake iria akorwo akiandikira NDITÜ na arumiriri a EDDY makorwo magicokaniria na Nyoxx, kuona EDDY ndanakorwo akirespond. Nyoxx akorwo agikena ni kuona uria EDDY na ciana marathie na mbere wega kure USA, guku drama gatagati wa Karen, Samido na Sugar Sabi igithia na mbere guku nenda-ini. Nyoxx akorwo akira EDDY athie na mbere na kuhoya na ndakanoge, na akorwo akimuririkania ati ni athakarite muno na akagema muno ari ku USA. Nyoxx akorwo akiuga kwani tena ulikuwa uoge hivi vyote, akorwo agikira some laugh emoji and some love emoji, akimwira looking lovely doll, may the heavens open the doors to beautiful gardens, mahoya kwa wingi. EDDY has not yet responded publicly kuri Nyoxx wa Katta, no mashabiki ake ni makoro makihurira Nyoxx karuhi ni undu wa kuririkana EDDY na kumwikira hinya. Mundu ungi wakoro akionekana kumiss EDDY muno ni mundu gwitwo Jerry wa Muigai, uria akorwo agicomment riria EDDY agikorwo agikira mbica akionania uria arathie na mbere kuria USA na ndanakorwo akihitha ati she misses EDDY so much. Ririkana EDDY ni agikorirwo agitengera kwa Jerry Muigai na tukiona magiikia mbica makiri hamwe guku nenda-ini riria maundu monekanire kumurituhira muno. Make sure wa turn on your notification na wa subscribe niguo hindi ciothe twaikia video gakorwo wa mbere gukinyirwo. Thank you for watching, tucemanie na wa next one.